bersama I Ketut Jiwo dari Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan. Semudon tiang sarang sami niki anak sampun tengai kandon semangat nggih. Sedurung melantur sane mangkin di tiang jadi mau pantun dungu mau baju gadang kepura ulun siwi ngaturan canang samilang mau bakti lestarian seni budaya Bali melarapan antuk mau satu bakti. Cerik-cerik bapo ajak mekejang nu masih tekak tegake mirip subuh saya gel akan ingahang bapo mesatwo menkengke deman ingahang satwo nah ini deman ani jani bapo lakar mesatwo satuan bapane sejadelen memurde itu kang pancing. Aduh, kone ketuturan satu kewalo kene jenis sedonen lantur bapo ngaturan puja pengastuti malu Om Swastiastu. Aduh, kone ketuturan satu itu kang panci. Nah kecerita itu pemekas di posisi sokane kangin aduh kone anak luno hidup pedidiano terus ngelah ini madan iya geginane sedino-dino tua mau mancing doke. Nah cerik-cerik bapo ajak makejang ani jani kecerita sedap dino petang galang bulan wow pesan dituyakan nyemak jukung nyemak pancing dungki lan umpan sesubane kone pada sergap makejang ditulang tasio mejalan ngatengahang pasik lakan luas memancing. Apu kaden lego pesan kena niagat ningalin keaslian sekarang angin musir ceburan omake warna putih kesunarin dan itu nah di subane ngantep di tengah pasir ditulang tasi agak nyemak pancing nih isi nino bobare mencengken cerik-cerik ajak makejang nawang bobare itu senjadolen umpan utawi bana di subane itu lantas pulang pancing nih seret cek mekel sing mekelo cerik-cerik ajak makejang saged rasa ada ning ngedetang pancing nih ya yagat ditu lantas tinggal tes ini deworatu tawah pesan tu sing jebe ane bakatango tuah kan ane ngetet di pancing konti ping 3 ping 4 iya kat mulang pancing nih tuah rejelen tuah kan ane bakatango peh ditu ya gedek pesan kena nih ditu lantas yo mau pinah-pinah makena lakar makisik ngalih kongos anelena. Nah gelisang cerita ane jani mau jalan kone yagat sambilan mau ngantih lemadan jukung selantang pejalane
Ditu yaget ngomig-mig pedidiano kene klinikan. Ratu Betaro dados Betaro ewer pesan ring dewek titiange napi yakti wang titiange napi titiang tuno bakti ring linggih Betaro di subane konen nekat jani di congosane lenan itu buen yagat nyemak pancing nih isini no bebaran laut pulang ke Pasir. Cekanti mekelu pesan yo yagat ngantosa tusing pesan ada benang aukun hani ngedetin pancing nih yagat nyumingkinan kecek basang nih yagat pelan subuh kalangkangin ditu lantas yagat mekena mulai maraukan ting-ting pancingnya saget ada buen ane ngedete meh ditu jani yagat dini maro yagat megebe-gebegan ngedang pancingnya meh nenek jani maro yo nani maro mirip dewek lakar nemu pajo jani maro mandi kan terus disupane ampi kano buen lacor yo yagat tuaro jepe bakal tango tuah kang atepe ento dogenan ngetek di pancing itu lantas yagat buen mau pindah-pindah kene koni yen kene unuke uli semangan dewek mau mancing jebakat patukang tenenan dogenan nih bakat paling melahan jani lakar abung uli dogen batukang ini nyenawan ulian batukang ini jadi dewek nemuin nane madan kesatian ulian batukang ini yang masih iagat dari saudagar batukang itu lantas iagat melipetan mudik. Nah, cerik-cerik bapu ajak makejan. Ngelisang cerita di supane kone yagat ngantek di pondok nih. Ditu lantas batukang itu gantungan dicap-capan paone. Laut yagat musari. Nah, semangan pesan ane jani buen yagat bangun nyemak eteh-eteh lakarabana memancing maro ya pesuli pondok nih yagat terkejut wire di paon nih tinggalino aduh masih hanus melepung anaknya kan bueno aduh anak bajang jedek pesan didu lantas yakat ngengalan nyajagin anak lontok di subane janingan di paone cur jak sing nepokin nyen cerek-cerek bapak ajak makejan milah pun yo yakat ngalih-ngalih pusing masih tepukin didu lantas yakat mecelak ke tengah paone mimik terkejut gue ini agar mimi lewat ratu liu pesan ada darah nasi dandan aduh itu laut yagat medar di subane suun medar lantas ya luas buen mau mancing nah ngelesang cerita ane jani kecerita buen semangan subuh ya tekoli memancing buen manis semangane buen kone yagat ningo hado anak ilo ngundong bebek kene kono dingo muni sama beli agak bangun beli subuh tengahi beli bueno samian sucio subuh ngejengit beli kejot tiagat kepupungan yo bangun malah pesu di pondok nek pusing ada nyen kepukin mimi
lesu to ya kan ditulan tas ya kan mau kena ane di dewek aduh anak mainan darah nasi ane jani buin aduh anak mundur ya kene uluke lakarintip dogen apang tawang pesajan ini sudah dinentu apa ke dewa apa ke manusia itu lantas ya kan nengalan buin nyemak pancingnya kewalo cerik-cerik bapu ajak makejang pusing jaya memancing ngelingkung lantas ya di samping pondoknya itu baneng intip pusing jaya mau kelo ya yagat di samping pondok ngintip yagat mau siap nopokin batu kangen to pesuandos weh hanus ngelipu gede pesan mekelu nyenik dadi lantas anak lu cekek dan kadi-kadi itu laut anak lu itu mecelap kepalanya iya kan nah nopokin anak lu buka gitu ya kan sing sida wane ngeret tenane mudah kesebaran yo itu mawinan yo ngengalang nyojo kepalanya disumpah dengan perdi paune jemak ke kangen tuh cak ke tek remuk ke tepung tuh mawinan anak lu itu sing gue dan melipatan ke batukan itu lantas yagat mencelap ke tengah paone dur motakon kini balino truno adinu bajang sedang lungan mengadungan tresno sayang oh sayang beli sing juari ngorahan isin ati adi cegek idewo tadi mling takon nanti nyenada nadine uli dijauhi ke ningah kone ketakon diakat buka gitu sautino lantas sekian anak lu beli agak suk semut di tiang beli rening beli sido meruap pedewekan di tiang beli luaning titian dokerien beli kepastu oleh ido yang baru no beli agak ane jani ado pengidik yang marah petikan beli do pesan yang beli musah kasih pelemahan sekarang nih sawire sekarang itu beli pindah ke amar tanding ukit nah gitu yang pengidih tiang marepin teken beli ningah kon mulin anak lo buka gitu yagat buin bodoh ke Semarang hangut cek kenyam ya adi lo cekek iya nih gitu yang pengide hati nama repetikan yang beli situ lah kan sini ane jani beli lah kan ngadane nilo kan sari sawireh masadine uli batu kan nah adi nu bajang beli masih nu truno beli semua sing sido nanang adi iya ning kene unduh nganteng ngajak beli nah gitu yo yagat ngajak anak lu di tulantas nilo kang sari mau sahur beli yagat iya ning gitu yang pengide beli ini marah titiang sido lah karena gini nah mekelo cerik-cerik kacak makejang
Mokurenan ko nilantas yo yaget ngajak anak lu hidup. Ulis kat yo yaget mokurenan ngajak anak lu hidup. Yo yaget nyuge-nyugiran. Sayan-sayan sakti mau sesep. Tuh mawinan. Keramanannya ada di posisi sokane kangin. Sing pesan ada bani tekening iya buena makejang bati ternyumah tekening iya wirya sing ada agungnya ditu di posisi sokane kangin ditu yagat kadegang agung makejang keramane ngemanggukin kesukatan. Nah cerik-cerik bapak ajang pegang subo mirip ngeresep tekenisin sakuan bapane sekewalo ado nusuk semane. Kepertama, iraga manumadi dari manusia di jagatnya patut ngeras ditibati ring ide sang yang widiwasa. Mugi rida ledang mepice kesupertan. Pengkali iraga pemekas patut sendata ngupo piro pelemahannya utamanya segarang. Mawinan sekarang itu pinago campuhan urip sarwo berani. Semalika sekarang itu sida ngemertanin keramane dini di jagati. Nah, amun tuh nyenalu bapak meswatu, tuh nak jane tuh, aduh gua malintal. Kuat satu bawa subuh. Jukut kangkung sambal sero ngabas bat di tiang ring petang. Kirang langkung di tiang nas pengampura, duaning tambet di tiang kerintang. Om Santi Om.